wena ungimeyile sacethile wakubhata sentate ofedisa knowing exactly that you are liar untshwetsa maka wangriska and uriska le ntho tsa street journal if ne repeatile mogase ka batla mamela ntate ga nka ntho tse kaofela uriska wa ka msebetsi and uyezwa ngise bashapa hence uzokhipha umuntu athi uyasebenza kanti ugqoka amadansana kanje kanti akasebenza nje ngathi emsebenzi nasekusayina afike la ngabo 4 azokokota nyogibela ibhasi la ngo-4:30 yabona uyamzwela umuntu yaphapha ngazobhadala 4,000 hayi ncane lo hayi ncane okay baba 4,000% zami ukolota malini baba imali yakho mayiphela imali yami mangihlanganisa nale 9 ngoba ilibe lizali ngize ngamenzela i-discount ngathi ngama-2020 ne kuzobe 1,900 ngumashonisi subcounselors nabantu ababhekile sisafuna beze bazoboleka imali ku yazi ngabo nje abagqoke nama-dust coat akana namateki ufuna ngiboleka amateki ufuna lutho lwakho masungenile wanele awufuni mateki hayi abafuni yabo udliwa ubani njani ngithi ukhupha ngama-20 rand ngama-20 rand ya ngama-20 ya so manje ukolota 900 ize yakhuphuka ize yakhuphuka kwaba yi-2,000 nazi into zakhe zisasekhona uyathi ungenzela ifavor ngoba lana kuzo-investigate you akusekho umuntu osasoboleka imali la ungarejistanga ibhizinisi yakho ukuba umashonisa ubone ukuthi umthetho uyakuvuma na if ufuna ukuthi i-street journal sikuncede ukuthi ribone hantanto uba dilong watwati lomshakane hlenayo nomakhwapheni lo ngenankinga lo yebo siyayika ngoba ngithengelwa uyo usuke uyangiphotha yazi basambe amashonisa umuntu boleka imali kuyena mothenga utshwala uthi hayi khuleka thatha mama ngibandi nongiyeboni ngibandi uzoyifake namasolotype ize nalelisolothe izinjalo hayi izinjabona ngathi lo muntu phela usalami ulambele imali bekinyangiphelile mina sakohola ipension lo muntu. Hello, I am so super excited to be excited about the new episode we got today, and that's exactly all about Street Journal. For those who don't know me, I am Lady Blue, and for those who already know me, thanks always tuning in without forgetting what's going on. Let's subscribe and share the videos on. But for who can show this go Instagram, go TikTok, ki Lady Blue 080 hashtag yes baby mutomolo. Let's get a little happy about who follow go Facebook, ki Lady Blue yes baby. Tell about who can go back on the promotion ki dulang se ki yes a pocket broker ki go pali chebele ngona le bono hantlante mesebetsi ya trading isebetsa jwang lo ha o batla ba trader o ba trader jwang muntu omdala kunjani khona unjani sisi ngiyaphila umuntu omdala nkosi yami bengisacela nje utshela ama viewers Street Journal ukuthi wena ngesibongo babani nokuthi wangibhalele today igama lami nguMoses sibongo sami ngosimelane ngiyaba nenkinga ukuthi ngize ngibhalele lana nganginenkinga i-transformer inakhuzile iqhumile ngihamba ngoboleka imali kumashonisa umashonisa ngambhadala wasala 900 rand so i-transformer the time iqhuzukile usho ukuthi kwakho bokungena gesi nkosi yami bengena gesi nama fridge evuza nenyama yazo obvious yabona nyama nokupheka kuphekeke yebo that's why ngicela ukuthi ningisizeni umashonisa nange sengihlelelana ngoba phela mina kwasala 900 kodwa isikhathi sakho siyakhuphuka so wena kahle kahle ubemcedile ukumbhadala umashonisa kapa ngimqedile ukumbhadala so okwamanje sekathi isikoloto sakhe siyakhuphuka siyakhuphuka umashonisa isikoloto sakhe unawazi umashonisa vele barobha labo mashonisa so wena wambhadala baba ngifuna ukuthi mangifike lapha ngikese mekanto shop ucedile ukumbhadala ngimbhadala imali yakhe kodwa wangidlela izinto zami uthatheni ezakho ngiyacabanga ukuthi masingena manje nizoyibona uthatheni ezakho ngithatha i-microwave i-plasma yes nina kuza ne-fridge ukuthathela izinto eziyi-3 ne-TV i-plasma vele i-TV so babuke wazama ukuza kuwe wamtshela ukuthi hani kodwa nje ukuthathele izona nje kuphela ngiyazama uzwa kuyena umashonisa yamazi uthi unjani unjani ubuye ngabe sa-understand umtshela ngosizo okusho ukuthi umashonisa lona uyagoba nkosi yami uyangirobha vele beke nibhalele mahala kanti sengisho ukuthi uyagoba ngamanye amazwi akasafuni ngento zakho akasafuni ngento zakho bekasithatheleni into zakho kodwa wena usebenzisa cishe futhi ayisebenzisa yabazi umashonisa kanjani ekahlala mhlawumbe nezinto engayisebenzisi hey yazini umuntu omdala mina le ndaba kalo baba nawe ukuthi umashonisa uthatha into zakho kodwa uqedile ukumbhadala yangi-irritate bengisacela nje ukuthi singene simbuze ukuthi kahle kahle inkinga yini nokuthi bayathatha into zakho akunanjala singangena ukhona la ngaphakathi uba inja yena umashonisa okay bathi babahulu ntate ungasasabi uhamba ne-Street Journal sinabo Gucci lapha ngiyasaba phela izidla mlilo phela umashonisa uyazazi abantu ukuthi banjani hayi mela kuphi imali yakho nkosi yami ifucedile akuphi into zakho mela kuphi into zakho singena nawe gogo
Sanibonani. Yebo mama. Kunjani ba? Inkosi itheni. Ngiyaphila. Ale. Umuntu omdala Nkosi yami ngu-Lady Blue. Ngiphuma kwa-Street Journal. Okay mama. Ya, ngiyabona ukuthi umanyele. Ngiyangimangaza senyasutha ngisuthelwani manje. Hayi baba awuyenzanga next Nkosi yami. Oh, kwenzakalani manje? Sika Street Journal siphuma kwa-Street Journal sihamba nobaba uSimelani. Konje wena ngesibongo bani? Ngukhumalo. Oh, Baba Khumalo. Yeah. Okay, akunankinga. So baba uyamazi lo baba uSimelani? Ngiyamazi lo, ngiyamazi, ngimazi ngqo. Umazi ngqo? Ngqo. Okay. Umazi kanjani umuntu omdala? Ngimazi njengoba ngishonisa uthanda ukuthatha imali kimi, aziboleka imali kimi. So umuntu omdala, ngicela utshele Baba Khumalo ukuthi ubasizile today. Labantu laba ngikhulume nabo ngaboleka imali kuwena engango 4000. Yeah. Ngizathu ukuthi ngangikhunyelwe nakuzona i-transformer. Yeah. Uyanthola? Yeah. Wena ngakubhadala ngakuqeda imali yakho. Mina ngiqedanga. Uyathola? Wazi wakhetha wena ukuthi yini wenze njani? Ungidlele nazi izinto yizo futhi izinto zami. Yizo vele njengoba ngizibeke la. So baba uyasebenzisa. Ngiyasebenza ukuthi azozibona zizomkhumbuza ukuthi ukwakhe yezakhe lezi. Yena makabuyisa ingcenye imali yami. Useli 900 rand kumele ayibuyise. Imali ya increase. Lo baba kumele lethima kanti nale mali akayibolekeli ukuthi uyisendlini. Unomakhwapheni lokowakhe uyidla naye. So kuzowazi ukuthi lo baba lo uboleka imali for umakhwapheni utsibile. Phela ngithi ngumuntu waselokishini mina. Ngihamba ngene ezipotini, ngimthole ezipotini, angithi azazi wena. Man ungathi ngwekha wena. Ngazomlandela abantu wena. Yena ungangilandela abantu wena. Yini ungabatshela ukuthi imali ayithatha la yini? Oqala yini into zami lezoyisengisayo. Ezakho vele. Nakho ngabe ngizithengisa ngeza ngizibekele wena ngemali yami. Okay, so umuntu omdala ngicela ukubuza ke njengoba athi yena ucedile ukubhadala. Akangicedanga. Umuntu umuntu umcedile nokuphuma kwenethi. Ngabe uthathile lezi zinto. So ngicela ukubuza something. Ngitho uyetha ngubona ukuthi nokuthi ukhumbule ukuthi okay kusashota imali engaka nengaka. Ukhona lapho udrafta izinto zakho nezikoloto zakho khona. Ngiyakwenza uthi ngibheke incwadi ungazi nalonkosikazi wami ngoba utsotsi lo. Baba ngokuthi wena ngomashonisa wasemthethweni. Semthethweni? Angikho emthethweni. So wawushonisa labantu. Why ngishonisa? Ngishonisa ngoba ngizibekela imali yami. Kubo laba bangakwazi ukusebenzisa imali. Ne-government yayazi into le ukuthi abantu bakhona abamoshonisa bangekho registered. Wakumele ngize ngiregister. Yeah? Wakumele ngize i-government nami ngu-government. Wena u-government? Ngu-government. U-government wakuphi baba? Wasemhlabeni njengobu-government. Uregister kuphi? Mina ngiregister. Yobuzudla imali yami engahle. Awuyidlanga imali yakho. Imali yakho ayidliwa ngona imali yakho. Nento zami nemali yami. So wait Muthomuntu. Uyithatha kuphi wena imali kahle kahle njengoba uthi wena u-government? Mina ngangisebenza. Ngathola i-package. Yes. Ngathola 600,000. Ngayihlalela phansi. Nala ngikhona umuzi wami lo. Ngadliwa umfazi umuzi. Ngayicashela indawo njoba ningithola la ngisemqashweni. So uyabona baba inkinga yokushonisa ungekho emthethweni yini ukuthi sometimes ugcina ushonisela abantu abangekho honest nabantu abangekho responsible ngezinto abazenzayo. So uthini ngicela ukubuza something ngemali ushonisela nabantu abangasebenzi. Let's say umuntu uhola imali egrant uma uholela umntana imali. Mina ngimshonisela umshonisela kanjani uthi uzokubhadala ngani? Abanye bayagembula ama-dice, abanye baphanda ngendlela zabo. zabo. Let's say manje usebenzisa uholisela umama, let's say ushonisela umama ohola igrant nje kuphela. Uthi akubhadale ngani ngoba into eniyenzayo wrong ngoba leyo mali akusimali kaMama ibali yabantwana bakhe imali egrant akusimali yokubhadala umashonisa. Akazange asho njalo makazakini. Yeah, mara umuntu usuke ungambuza ukuthi uyasebenza noma usebenza. Angithi uyasho umuntu ngihola igrant. Why mele bakubhadale ngemali egrant? Uyabona ukuthi bazongibhadala ngani? No, ubalekana ungekho emthethweni. Ma? Why ukadimana kaCheleto semlawo? Mame, angeke ngize ngibe umthethweni. Ngoba angikho registered. I'm a sole trader. Let me tell you something. I'm a sole trader. Government is ni government. Ngiya lose commission or the profit lose why mi government ayitholini. But I'm a sole trader. Angikho ku red tape. Nice one. Yangizwa ngithi. Ngiyasaba ngakuma red tape. Bayawazi ama red tape kuma bank. Abadonsela ama 20 rand nge 30 rand or 20 rand. Mina ngikwenzi lo. Yiso ngeso. Fire with 100 rand. Ibuyani 50 rand uswali. Nabantu abangasebenzi. Nabantu abangasebenzi. Imali yasebenza. Manje awukho emthethweni. Uthatha ama microwave. Ngibambile. Nangu uyayibona ngibambile. Manje uzowifake nama solo tape. Izinto lezi solo tape. Izinjalo. Hayi. Izinjalo lo muntu. Ngwaningi. Wena nje uzungikhathala nalo. So lo baba nawe baba nje
umkolota malini Hayi, baba wakusile. ake sibe honest umkolota malini Awukhuluma iqiniso ndoda usangikolota phela. Angikutshela 900 ngakutshela iyagibela imali. Phezulu into zami nisebenzisayo. Enye isebenzi osebenzisa ubani? Nemali ngaso ubhatalwa ni 4000. Hayi ncane lo mama. Hayi ncane. Udlala ngami. Okay, baba, 4000 plus into zami. ukolota malini baba imali yakho mayiphela Imali yami mangihlanganisa nale 9 ngoba ilibelizana ngizengamenze i-discount ngathi ngama 2020 ne kuzobe 1900. Akeke izima. baba bekaloku asebenza Yeah. umkolota Yeah, bekalibela Bakakolotisi, sebenzi. yeah, Yeah. yeah. Namanje ukuthi uyasebenza akasebenza ngikwazi ke lokho. Ngoba umuntu athi uyasebenza kanti ugqoka amadansana kanje. Kanti akasebenza nje ngathi emsebenzi. Nasekusena afike la ngabo 4 azokokota ngiyogibela ibhasi la ngo-4:30. Yabona uyamzwela umuntu yaphapha uyamnika 100 rand. Mawuthi aphuma ngo9 we-superstore bahleli lapha nabaphuza utshwala. That's so Mawumbuza ukuthi uyemsebenzini akubona ukuthi ingqondo yakhona ukusebenza makazongirobha mina. Nami imali yami le kumele ngenze njani? okay ukolota 2000 I-2000 so uyazi. baba ngizofuna ukuthi ungenze Angitsheli ifavor 900. Yeah, sike siyisebenze lento asisebenzi. lo baba uzomupha ima kancane Yeah. uyamkolota bangicela ukukhuluma iqiniso Mina ngazuthi ngimqedile. baba Ngiqedile. ngicela ukukhuluma Awube iqiniso neqiniso isasayela imali yami. ikuphi lapho udrafta ikoloto zakho khona sibone ukuthi ukubhadale kanjani nini kanjani Mama, ukudrafta kukhona efonini. Umuntu nyamregister la efonini. ngicela ukuhlala la ngibone umuntu omdala bathi baba ulikupa tshwareni Yo, uthe ubaleke emalini eqaleni bokuyi 4000. Ngalibela Aloku ibhadala ebhadala kancane. kwasala malini? Kwasala 900. Manje Lo imali yakho- 900 manje una imali 4 months yakho- angasabhadali. Imali yami uyazala. ikhuphuka kanjani eyakho imali Imali ikhuphuka uzokhutshula ngithi manje. ikhuphula kanjani angithi Ikhuphuka ngama 20 rand. ngama 20 rand Yeah, ngama 20. Yeah. so manje ukolota 900 ize yakhuphuka Ize yaba yakhuphuka 2000 kwaba yi-2000 nazi into zakhe zisasekhona uye nje ongazi nemali azobhadala bathi baba ulokhu ikupa wesheba yayishebe idemmo hawu bathungu akimropi kintate karopa ntate omunjwa kintate wamutsi wona okay kimo ke ibona before unoma ukadime 4000 yeah ayikhuhlisa wasala 900 yeah kimo ungotsi itse usala 900 mo Lalela la. sale asapatali se una le 4 months asapatali Yeah. so se utsi 900 eu seyile ko 2000 Yes. kuba netso era di 20 rand Yeah. kucha kulethi phone bathu babaholo please Yabona wena usigebengu ngempela wena. Yena nandwethu wathi angasabi. Ngoba nawo amakhapheni aphuza nawe uyaphuza. mina Wathini wena? Wathi ngasabi. Khona manje uzongidlela impahla. Ngina 900 impahla. Kodwa isikhathi siphuza noma mina amakhapeni. ngawuza kangithi abantwana bakini ngizothatha izinto ngizongibhadala Amakhapeni lapha yana wathi wena. owakho umakhwapheni hawu umakhwapheni wakho umakhwapheni mina ngiphuziswa uye wena mawuza kulo muzi lona uza nomakhwapheni khona le ntombazana uyazi ukuthi enomzimba kanje khona intombazana azwana nenomzimba umfazi wakhe nyamazi unenyawo eli-1 uhamba kanje umfazi wakhe uhamba kanje yazana umakhwapheni ingadlangadla also umfazi wakhe unenkinga yenyawo iya unenkinga yenyawo uhamba so kanje wena ujolela umama ngoba unenkinga yenyawo Yeah. bese uzobolekeza ngimadana nabathi asimlandeni umama khona asimlandeni ngiyazi Sihle naye nomakhwapheni lo ngenankinga lo. yebo siyayidla ngoba ngithengelwa uye Yazi amashonisa usuke uyangiphotha Yazi basanga amashonisa umboleka imali kuyena. Mothenga utshwala uthi hayi khuleka. uqalile wena Uyathola? Kanti Hayi. uzothi ngikhathe nomfazi engithathele impahla zami. ngocathi nazi impahla zisekhona iza nonkosikazi okay baba senze kanje umuntu omdala that's why ngithi wena awungiphi And igo isibhadala soyithuka. ngithi wena awungiphi igo Awunaqiniso. ema kancane awungiphi igo uyabona uma ungangitshela iqiniso ukuthi blue ngikoloda ubaba so uvume uzongipha i-conclusion yokuthi ngenza njani makanje but if you still refusing ukuthi kimblue ngimkoloda inkinga ke uthi uyamkoloda wena uthi uyamkoloda Ubaba ngambhadala sala nini? Inana rand. wahluleka Ngahluleka. Manje. Kodwa wamthola kuphi etavern. Mase siphuza noma nayo amakhwapheni lo siphuza wathena kule 900 khuleka ngoba hayi ngikhululeka akunakukhululeka ume wena hayi so wena uphuze malini kwetshwaleni hayi imali yami engiyiphuze ngizithengelani Uyithatha. uliphuze malini sihlangana khona etshwaleni khona knife and bullet emathabeni siyahlangana nakumakhwaphi kuyahlangana azange ngithe ngibhiya ngaba nomakhwapheni. wangithengela ngoba ufuna so ukungithengela ngicela ukubuza umthengele ibhiya iyenze malini size siyisubtract kule mali Uyazi ngeke usayibala ngibhiya nawo masuyiphuzele. kuyosuka nje angenzeli ifavor hayi wena Kodwa le mali ayisele.
wathena uqalile lo muntu Okay, but baba asiyenze lento ibe fair. uqalile Baba, awukho emthethweni. Yebo. First of all. Alright. Second of all, umuntu omdala mina ngisebenza ngesimthetho. Uzofuna ukuthi imele lento le yakho uyi-register as i-business yokuba umashonisa. Okomanje uqualify ukuba umashonisa. So qala nje futhi angithanga ngakho le mali le kwa 1.3 1.3 njengoba sizonyuka kangaka sizobe 4000 yabuza ugebengu ukuthi kuphi wenzeni? ngangithathe 1.3 ha njengoba seyikhuphula isibo 4000 ngayibhadala kwazosala le 900 rand lena sasidla naye ke manje sethi angikhululeke ngoba okuningi senguphushile kodwa wayithatha impahla zami futhi kunamanga lo baba Uyabona ama-consequences wokuthi ungabi registered manje awukhona nokuthi uclaim lento lokuthi umuntu uyakukolota ene ngesimthetho. mama njoba ngishilo angikho ukuthi cause corporation ngu-sole trader ngiyabona lento ngithola Yeah, but kumele uregister. aware ukuthi ku-sole trader ngine-right yokubolekisana ngemali ngoba imali yami anginandaba ngizoyilena mo ukusole trade. uyangu-sole trader Yes, nice. yeah I'm a sole trader, I'm not close corporation. Yes. I'm gonna red tape. Yes, Yeah. awuna red tape. Yile nto silwela namanje So wena komazali. une amaphepha nyana avumela. Akunamaphepha, I'm telling you I'm a sole trader. So that's why ngisho ukuthi mina ngiyenza esikoleni that's why white. ngisho I understand the black and white ngiya understand but there is a black and white manje. I-verbal agreement between mina naye. I get it. Ngiya understand but okwamanje kusebenza i-agreement le siyibonayo kumaphepha ukuthi ubani bayasaba ke la kumele baye khona emabhenki la kune-black and white baxolele ukuthi benze kimi uyazi kwenzakala nto abantu mabayile lapha ku-government le ukhuluma ngayo kwenzakalani muntu omdala 6 months aboleka i-2000 rand yangithola uyibhadala for 6 months angeke size siphikise kimi makalifuna ulithola ngesipidi namanje ungamnikeza ufuna malini futhi ngikuphinde hayi uzongigebenga ngikuhlaphule uzongigebenga hayi namhlola ngehlelo bo khona manje asawazi nokuphuza ngofaka into zami efridgini asawazi nemicrowave nayi ibhadle kuyena yithi ngikuphinde ngikuboleke ngibole uthini bise ibhadle ufuna ukumboleka futhi ngemali ke mboleke ke uletha na ngiyabona ngathi lo muntu phela usalambi unilande ulambele imali bekinyangiphelile kana sakhola ipension nomuntu umuntu omdala senze kanje wena okwamanje ubumashonisa bakho uzoma kancane ngapha and so that ne-street journal sizobona ukuthi kahle kahle kuze wena uncedakala uzobe umashonisa kwenzakalani uzoma kancane ngoba umashonisa subcounselors nabantu ababhekile sisafuni beze bazoboleka imali ku yazi ngabo nje abagcoke nama-dust coat akana namateki ufuna ngiboleka amateki ngifuna lutho lwakho mase ungenile wanele awufuni mateki hayi amafuni yabo udliwa ubani yabona ukuthi uyadleka lo so muntu wena baba uhlala nomuntu wesimamela uyahlala nawo umuntu usemsebenzini uyasiza namanje kune-camera lapha isibhekile ngeke uziyibone ya uyasibona sisemsebenzini efonini yakhe okay akunankinga muntu omdala mangabe ungibhekile lapho nkosi yami ngicela utshela indoda yakho umuntu omdala ukuthi ukuba ukuthi nina nibe abomashonisa akukho right anikho emthethweni and masenithathela abantu microwave manje yenye into engayi-understand mawubuya njengoba wathi ngibhekile baba hlala ntothi ayikho right lento ngiyacela nje nkosi yami ayikho right or maybe i-camera lesokhoneni mami angazi ukuthi uyangibona na lapho uyabona wena ngasongikhohliwe nemawuza la kimi yewe ngasaphinde yabona uzothatha yewe ngasongikhohliwe ngathi mangaphetha ngisagile sami yelo yewe songilandela abantu wena size into zami kuphela ngoba uyasebenzisa phakathi ikhanda wena hey bese uye alingibambeni ngakamphakazi awungeke sankolota awungeke imali yami ngakabuyeleli angakabuyi imali baba senze kanje awungeke lalelani lalelani asenze kanje umuntu omdala first of all awukakambhadali angali mina ngifuna ukuba honest and iqiniso ngiyalithanda nabantu basebustrate journal bayazi ukuthi ngiyalithanda first of all nayo uyazizamela however into lena azamela ngayo ingekho emthethweni i-wrong ukuthi ashonise angekhona registered wena kodwa bowazi ukuthi uziphilisa ngaleyo ndlela ngaleyo mpilo yokubolekisana abantu imali kodwa wena udecide ukwenzani ungasaphindi umbhadala manje imali ise-increasise no because of why wena awusabatla ufana kaChelete which is something wrong first of all ukasikadimi Chelete ya motho ebonto uthi ba inali interest ebosa ehuhlisa bowazi uye kuye utsiba nawe umuntu omdala ke angisho ukuthi wena right yakho iwes ngoba omashonisa wakho awukho emthethweni so into engizoyenza umuntu omdala ngicela ningathi ya ningibulala
lezi zinto lezi zizothathwa ngicela ungilalela ngikhona ngifuna ukubafena kuwe umuntu omdala zizothathwa i-TV izothathwa i-microwave izothathwa ne-fridge nayo ngithi izothathwa bese bekakolota malini bekusele malini 2007 bese thina siyi-street journal ngoba ngicela uyeke umuntu omdala ngoba thina siyi-street journal and usibhalele manje nginikwa yini lalela phela akusanani ngoba mina bathi babahulu lesikanghampi yane lesikanghampi le ring Lady Blue ke mo sa patela ntate se ke tsa nketsa peace bontate ba ba dula strateng se i1 ba ka bolayana ka osane bontate ba o mong na iketsa business o mong le no entse butswetsi ba bona a ska patala ene o re ngolletse and ha o wa thula wa sheba ntate ka mona o nkile di TV o nkile eng and then tshong kutlwisa mohloko ha ba strafarisi bona ba strafarisisa basadi ba dulang le bona lena le di family like re le ba oracha ngani 1.7 ya njengoba usho wena mthiphele nithatheni into lalela sizothatha into zakho kodwa angekaqedi kuwe siyayithatha lezo zinto i-TV microwave nani ne-fridge sokuphi 1.7 yakho bese ungenzela i-favor ngoba lana kuzo investigate you akusekho umuntu osasoboleka imali la ungaregistanga ibusiness yakho kuba umashonisa ubone ukuthi umthetho uyakuvuma na if ufuna ukuthi i-street journal sikuncede ukuthi ribone hankanto ba di loan what don't shaka ne nice something like that ribone wa dumeleya now uka kadima batho chelete o ka etsa jwa mara manje asafuna umuntu ozokuqala nje yes ngithatha into zami nje kanjena mina senamali manje ukuthi ngibhadale siyakubhadalela manga nawo ubutsotsi asibufuni angenabo ubutsotsi sazinabo mara angakaqedi okay uyasebenza mina yes ngiyasebenza thina into engidala kuwe ngoba nawe ngifuna ube responsible kodwa manje asenawo lalela umuntu omdala nawe ngifuna ukuthi ube responsible mina ngingengithanda ukubafela ngoba akuna game yamahala lana ekokuqala uqamba manga kithi masifika lana wathi wena ubaba umphili first of all isikhathi sami lesi odlale ngaso second of all umsebenzi wami urisk umsebenzi wami wena ungime sacedile wakubhata sentata ufedisa knowing exactly that you are liar ungitshela maka wangriska and uriska lentshotsa street journal even repeatile moraska batla mamela ntate ga nka ntshotse kaofela uriska wa ka msebetsi and uyezwa ngiseba sharp hence ngizokhiphela leyo 1.7 wena emalini yakho kuzoba nemali e-street journal idonsayo ko wena siyakubhadalela today lezo zinto siyazithatha bese emalini yakho yomholo at least each and every month sizothatha ama 300 angithi udlale ngoblue wangenza islim ukuthi ngifike lana kanti ungikambela manje thina sizomake sure ukuthi every month chelete ya how 300 dikena ku account ya street journal till I reach 1.7 then siyaphuma ku but today sakhipheliwa and into zami zisho kanjani manje baba lalela today street journal sikhiphela 1.7 sipha umashonisa naye ungenzela ifavor ustopa lento leyo umashonisa thina street journal sibona ukuthi ukuze aqhubeke ngoba naye uzenzela impilo angaqhubeka kanjani if sibona ukuthi ukushonisa akukho emthethweni and abavumi singamzamela ukuthi sim encourage or sim advise ukuthi uvule ibusiness kanjani umuntu omdala so that nawe uzokhona ukuzitholela i-income ngoba ngithi uyazisebenza ngithi angifuni ukuba unfair ngoba imali oziphilisa ngayo Nkosi yami angithi so thina sizokunceda okwamanje nje but angisafuni kube unomuntu ozoboleka imali ngoba once ngezwe sizokumele nje kufakwe amaphoyisa ngoba ayikho emthethweni ngi-avoidani lento lokuthi uhambe uthathela abantu ama-TV nama-in which is wrong kwa wena ke angithi wenze thina ilima ke umuntu omdala sizodonsa imali kuwe each and every month mawuqoda ukukhola ama-300 till afike ku-1.7 kodwa today ngiyakukhiphela 1.7 kodwa wena uzobhadala i-street journal ngoba mina angincedi umuntu odlala ngami or umuntu oyenza ubugebenga bese afike kimi ngoba ukuthi sihle abantu abadala hayi mina 100% kuyazwa kwana mina anginayo imali yabona mina umuntu omdala nginasikhathi mawungenayo ngiyaziyeka lezi zinto ke ngiyazifuna into zami uthi uyasebenza wena u understand mothomulu wize unabasebenzi uyasebenza ngithi ngizokhipha ama-300 wa understand mothomulu ngikiri mothomulu kahlompo libikoko bethu ngicela ungilalele ngiyakucela baba angilwi nawe anyezi mamela today angizolalela wena umuntu omdala ungibizi udlala ngami usikhathi umthatha imali kumashonisa unoqamba mama uthi asebenza mina ngisebenzi anginako kodwa into zami ngiyifuna kwenziwa kanjani ke lapha ngisisi awusebenzi angisebenzi mina so wena the time uthatha lebo uyimbhadala ngayo umashonisa phela uyiphuma kuphi le mali lebo umbhadala ngayo uyiphuma kuphi oli pension lo nawe yazi ukuthi ufuna imali mina angazi ukugebenga ngoba ngithatha oli pension nawe yazi siphila kanjani nawe yaziphila kanjani umuntu omuliki kubona ntwetso lebo uyibhadala kanjani le mali phela uyibhadala kanjani
bengiphatha i-370 uyayikhona uthola ipension uthola 2000 something namhlanje wabona njengoba kuyi2 bayitholile imali makucaca uhola ipension umuntu omdala ubona ukuthi ngahola mina mayibheka nje uyahola ubaba ngathi kuyikamncane kanje so ngicela ukubuza ke i-370 uyayithola obvious imali ye-unemployment uyayithola wona nakho uzawaphatha ngithi uyayithola na i-370 ya ngiyithola akunankinga sizothatha ama-20 kuye-akhawuntini yakho thile azarichi 1.1 ukuthi lawo bajaha imali wayibheke first of all ungilethelana ngizothatha ama-20 e-akhawuntini yakho si-street journal anginayo yathi bakhinkutshe batho baba ulitle kublue nale if intate a tlohana ka everything ga di tlolela ntho tse ka tsamaya ga tsamaya ntho tlo nketsetsang yona fela ntate ungashonisela batholi niso into ngizocela yona nto ukuthi ungashonisela bantu engizocela angithi wena yakuyithatha into zami lezi awunamali asiphumi uvimbelani asiphumi kanti ngisiza bathi akubhadalela umedia speaker wena ngisiza angeke awutholi niso wena ngithi khipha ama-20 emalini awutholi la ngikoshela into zami ngicela ngibona manje iyastop ngizofika nje ekuseni kwasekuseni kuzo-investigatwa everything nonke akho mashonisa asazokubona shibhona nengane zami endaba uthi into zami ithathwe lo muntu ngizilethela abantu abafana ngicela nawe ukustop kuwo ngilethela inkinga ngithi asazi ungahuza yakho sibone ukuthi kuvumelekile wena awutholi ukuthi niks. umuntu ushoniswa kanjani wena awutholi ake muntu niks. omdala yebo mama thile sibone ukuthi kuvumelekile ngicela ungasashonisa mana Ngiyangeke ngisashonisa. uyabona baba ngithe ngizothatha ama-20 kuwe nanoma anginayo kuleyo 370 so mina ngithe ntathu understand ngithe nje ngukhiphela 1.7 ingane zami udlala ngathi kanti aneva batho tule uyenteng batho ba holo ke kopa le understand hore le nna ke motho ke a le kopa ke kopa le understand hore le ka se ngolle ha le qeta ngolla ebe le bua maka ko nna e bohloko ntho ba le nna le etsa mosebetsi wa ko ba risking ku thusa jwang o mpuela maka mamelang umuntu omdala lalela ngithi kuwe ithi ngikukhiphele i-1.7 today sithatha ifurniture yakho anginayo hayi wena mina ngikukhiphele i-1.7 kwi-street journal sithatha awu understand bese ku-370 yakho okamana siyithatha 10 rand every month ngithatha 10 rand ize yenze 1.7 lezi zinto zenza malini zenzinakho nisasela ufuna ukubuka ibhola ni-world cup angazeni hambani nonke mani uyazini baba uzoyenza ukuthi sithathe ama-furniture nawe kanti mosidelela kanje ngizoyenza ukuthi uthathe ama-furniture ilandi into yakho usibulale nijwayele ukuqola abantu yona into ayikho batho ba baholo ke kopa le commenteng mo le mpotsa gore lady blue situation e o ditse le yona jwang ke batla o tseba le tlo tsho jwang a ke be hard for ntate a nna ke le street journal nka sentse fela tšhelete because why batho ba bangata ba tlo tloela gore le ha nka kolota motho ore ka utswetsa motho ke tlo bitsa blue and blue tla mpatalla a ke sebetse jwalo first of all ntate o buile maka ko nna ha ntjwetsa o kolota ntate wa batho ke tlile mo nna ke kwatile ke re ntate batho mo fa tšhelete kante ntate a sa batla o patala motho ntate o tsetsetsa mo nkela di-furniture ha mo nkela di-furniture jwalo ntate mona wa etsahala eng ke re ko ntate e re ko o patalle today re nke furniture yago wena each and every month ke tlontsha only 10 rand batho ba baholo 10 rand ongeke baba ongeke baba uningatsotsi abantu bese wena kushuthi ngifonela ngoba bowazi ukuthi uGucci uzokhipha lezo zinto zakho kanti ukolota umuntu Gucci mkhiphe baba mkhiphe awudlala ngathi nkosi yami hawu udlala ka rona ntate ke re fela mo mogolong wa ke ntsha only 10 rand batho ba baholo mara ba kgona go reka cigarette 10 rand fela every month 10 20 30 40 50 ka 5 months 50 ha batho ngudlala ka nna phela hayi batho ba lena le ska mpitsang if le tseba lona le tlo re blue a le thusa gante la tseba le user nna o thola ntse tsa lona mara le tsosa batho ba nna batho ba lo nnete ke e rata o kolota motho ke re go patalle 1.7 ntate a tlinke ntho tsago le no le bone ke mo stopile mashonisa ke a gutla wena ka usane re tlo gona bona if molao o sa mo dumelle ga se ka shonisa o mo dumelle o tlo stopa ka business ai ke le rata ka fela batho ba lo itse ke kwatile ntate o kopa ba tlolle batho kopa le tlo le ngwalla
fela le bue maka never ke tle ke ntsha tšhelete ya street journal a never ke tle ke ntshe nna tšhelete e ke ntshang ke tšhelete e thusang batho ba leng loyal batho ba leng honest but if nna ke tlo ntsha tšhelete fela because of ho etsela eng ha ona tšhelete ke ntshang if le nana blue le tlo mo founela because of le batla gore lona a le thuse because of ke scam ntho e etsang o na tseba gore nna ke tlo mo lwantsha ke lwantsha batho ke ntho se mara a nketsa ka no e wrong ke le rata yes babe